birabaye abafaransa Senegal saa 3 z'ijoro Melt Life Stadium muri Leta New Jersey. Saa 3 z'ijoro abafaransa na Senegal ni match ikomeye cyane mu by'ukuri, irakomezwa n'ikirakomezwa n'amateka nepo. Bibiri kabiri nabivuze, Bruno Metsu wa muvandimwe wa musaza witabye Imana, hanyuma kocha Ronald akayita twara umugore we. Icyo gihe yatozaga Senegal, batsinze abafaransa muri 2002 kandi nawe wari umukino ufungura itsinda abafaransa rero, kuko na kocha na kocha Sio yavuze ati ndashaka kuza kugendera kuri ayo mateka 2002 ndetse nkaza no gusubiramo discours Bruno Metsu yaganirije abakinnyi imbere ya match. Cyane kuko nabonye n'abakinnyi bagenda babigarukaho. Ni match komeye equipe y'igihugu y'abafaransa mbere yuko iza muri iki gikombe cy'isi yatsinzweho n'ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire. Abantu basanga bashaka no kuduta kuri equipe y'umutoza Didier Deschamps, ariko irebye yari yagiye akora impinduka zigiye zitandukanye. Ejo bundi nibwo bavugaga ko we yagiye akoresha equipe y'imyitozo ndetse n'imikino ya gicuti ari hazagendera yubaka 11 babanzamo. Gindutse n'ubundi twese turabizi yuko mu izamu ni Mike Menya, akaza kuba afite kuri kabiri Jules Koundé, gatatu afite Theo Hernandez, muri axe afite n'ubundi Pamecano ndetse na William Saliba, hagati afite Aurelien Tchouameni. Gusa nabonye critique mu gihugu cy'u France na sondage zakozwe, abafana bavuga yuko witwa Ngolo Kanté yagaragaje ko agifite imbaraga nyinshi kandi yafashe cyane mu buryo bwo kwihutisha umupira. Kubera Adrien Rabiot umupira iyo ari mu kibuga ugenda gake kandi bakavuga ati ufite abakinnyi basatira kuriya bose bihutasha no kugukorera igitego here kuri Michael Olise, ukajya kuri Dembele ndetse na Doué na Kylian Mbappé, cyangwa se Kylian Mbappé akaba yaca ku ruhande ukatakisha rutayizamu. Ukeneye umukinnyi wihutisha imipira kuryo abafaransa badatindana imipira hagati. Uwo mukino rero yihutisha n'ushiramo Ngolo Kanté wamutangiza game kuko rebonye kuri match bakinnye ya gishuti ya Cote d'Ivoire, kubera ukuntu yihutaga. Iyi match yari ifite pressing iri hejuru, wabonye ko Ngolo Kanté yatakaje imipira igera kuri mu buryo ubundi atarasaza watakaza umupira, agakora agasaba umupira ariko atari bya Deviresera hari akaza kumukora umupira. N'ubundi Ngolo Kanté nibyo yagukinira ariko kumutangiza match ndetse twamubara ku minota 90 biragoye. Ikindi ku ruhande rw'Ubufaransa kiracyari kwibaza ngo Ryan Cherki umwanya azawubona ate, kubera ko urebye imbere ntabwo yamukinisha n'ubushize yararakaye, yatakaje imipira kuri match amicale. So nuvuga ngo uno munsi rero harimo possibilité z'uko n'ubundi Dembele aza gukinira inyuma ya Kylian Mbappé, ama we na Doué bakajya baswitchinga. Doué akaza gukina nk'uri gukina 10, Dembele agasohoka. Doué ikipe yagiye gufata umupira akazamo hagati, Dembele akajya ku ruhande. Ikipe yabigiye gucezinga umupira, Dembele akajya ku ruhande kuko no umukinnyi ufite karite yo kuba yagaruka akagera n'inyuma akaza gufasha ku buryo iyo inyuma imbere ya Tchouameni ndetse na Rabiot, Olise iruhande rw'iburyo, Doué iruhande rw'imoso, ama Mbappé Dembele akamujya inyuma. Doué ikipe yafite umupira izamutse akazamo hagati muri gukina 10, Dembele akajya ku ruhande. Ama ikipe yabigiye gucezinga cyangwa se isubiye inyuma, Dembele agasubira inyuma agiye gufasha, ama Doué agasigarana imbere na Kylian Mbappé. Urebye rero mu buryo bw'imikinire ku ikipe ya Senegal, kuko Senegal nayo ureba mu mikino ya gishuti navuga ko itagize imikino y'ishuti myiza, kuko yakinnye na Saudi Arabia baranganya ubusa ku busa, batsindwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibitego 3-2 mu buryo bwo kwitegura. Papitiao ntabwo kipe Senegal yari imeze neza, ariko urebye abakinnyi ifite ndetse navuga ko na performance bagize mu gikombe cya Afurika bakayitwara, nubwo nyuma hari byaje kuyikurikira. Ekipe ya Senegal ubona ko harimo akantu navuga ko ka revive isa naho yongeye kubyuka ugereranyije nuko mu gikombe cya urebye nta nibanga barafite Edouard Mendy, Krépin Diatta ndetse na Eri Hadji Diouf. Krépin Diatta umutoza yahisemo kujyana kuri kabiri akavuga ati hari ahantu ntabwo uzongera gukinira imbere. Mu gihe Malang Sarr akina mutima defense na Musani Yakate, hagati mu kibuga hari umusore twa Abibou Diarra ukina mu ikipe ya Sunderland, arafatanya n'uwitwa Idrissa Gana Gueye ndetse na Lamine Camara umusore w'ikipe ya Monaco. Uruhande rumwe Sadio Mane, urundi rukinaho Cheikh Iliman Ndiaye, mu gihe batakisha Nicolas Jackson. Ariko arinda amakuru ko avuga ko Abibou Diarra akinana na Idrissa Gana Gueye, Cheikh Iliman Ndiaye agakina 10 kugira ngo Ismaïla Sarr ajye ku rundi ruhande rw'iburyo. Yazwe numva rero ko niyo mikino yari iza kumanuka uyu munsi. Axel yabibabwiye ubwo saa 7 Iraq irakina saa 7 z'ijoro. Iraq irakina na Norvège, mu gihe Argentina saa 9 muzo mu rukereza gukina n'ikipe y'igihugu Algeria. Ubwo abanya Algeria ntabwo bari buryame nyine kugira ngo tegeze match yabo nta kundi.
Verde niko bayisoma se konyero wo Cap gisoma Verde yego Verde. nyine mu giportugal cyabo mu gifaransa ni Cap Vert Cap Vert iyi kipe rero nyuma yo gukora amateka ikisanga nk'ikipe ya mbere yitebe igikombe cy'isi yongeye ikora andi mateka inganya n'ikigugu Espagne yeruka igikombe cy'isi muri 2010 ariko gifite ero yego cyane amateka yanditswe abanyakapu veri nibyo amateka abanyakapu veri bayubatse rwose aba bavandimwe bo mu birwa mu burengerazuba bw'umugabane wa Afurika bwari ubwa mbere bari berekeje muri imikino y'igikombe cy'isi ubwo rero umukino wabo bagombaga guhura n'ikigugu cya Espagne kuko abantu bari bagiye rwose babigarukaho babanza no kugereranya ama ekipe yombi bavuga bati igihugu cya Espagne kiri mu bihugu bitatu bya mbere ku isi kigiye guhura n'ikipe ya Cape Verde ibihugu 67 bwo ya gatatu na 67 bareba kuri rwa rutonde ngaruka kwezi rwa FIFA abantu bareba amazina y'abakinnyi bo mu ekipe yombi bakavuga bati naho bihuriye rwose ni ikibazo cy'igihe gusa ubundi Cape Verde kabirya byaje kurangira rero aya ma ekipe anganyije ubusa ku busa ni umukino wabereye kuri Atlanta Stadium hariya Atlanta muri leta ya Georgia muri leta zunze ubumwe za Amerika ubusa ku busa rero ama ekipe yombi yaje kunganya ariko amashyi menshi cyane yagiye kuri uyu muzamu witwa Vozinha w'ikipe y'igihugu ya Cape Verde rwose abantu bamuganiriye cyane biratinda save zigera muri 7 muri match save yo tuvuga save 7 cyangwa arrêt mu rurimi rw'igifaransa ni ukuvuga ngo ni hahandi muri stade abantu bari kuri umupira baba babona byarangiye abafana bikojeje ibicu umuzamu akagira gutya akabakoza akantu nk'umupira agakozaho nka rasi ya godi akabukize muri kona byarangiye ariko izo nizo bita save guhagarika urebye ni nko guhagarika ibitego niko twabyita kugira ngo abantu bumve uburemere bwabyo igitego cyabazwa ariko umuzamu akagihagarika yabikoze inshuro zigera muri 7 uyu musaza w'imyaka 40 uri mu bakuze muri iki gikombe cy'isi uzaba hangana n'Amavubi ejo bundi kwera kwi Cape Verde twayirebye twese kugira ngo turebe aho tuzayica kugira ngo tuyitsinde ndibaza ko no mu video analyst w'Amavubi nawe yaracanye ku maso ntago yahumbyaga bona ndimo kogeza match na Derai abantu barimo kutwandikira bavuga bati basi se Constantine akurikiye iyi match yego ko maranye kasa urucabana yagomba kuba hari ku insingano n'itegeko ikipe nayikunze bura Axel avuze izi statistiques z'uyu mwene data w'umuzamu ariko nabonye abanyaburayi bo banamaze kujya ku yindi level bahaye izindi ndabo witwa Roberto Lopez no mu defenseur muri match yakoze touch 61 passe 41 yatanze 31 ziba complet mu gihe rero yakoze clearance icyo ashaka kuvuga Axel ni handi uvuga ngo umwatakaragiye cyangwa se bahererekanyije passe yavamo igitego awukuyeho cyangwa se ablotse uwo mupira yabikoze inshuro 11 mu kirere mu rubuga rw'amahina ya clearance imipira 6 akora na interception 2 vuga ngo we na Vozinha amakuru avuga ko nubundi ariho harebewe uvamo man of the match yego wumvisha uburyo iyi ekipe ntabwo ari umuzamu gusa na defense yari ihagaze neza kuko icyo nge nahoze mbigarukaho n'ubushize niba utashobora kwataka ekipe ngo uyitsinde ubona uramutse ufunguye warya ibitego ese ushobora kuyidefanda bwo ukabikuramo byibuze inota cyangwa se insinzi ko ni ekipe y'igihugu Espagne ikomeje kugorwa n'urugendo mu gikombe cy'isi korana cyangwa se ikinamo n'ama ekipe yo muri Afrika kuko match 3 ziheruka Espagne ikina n'ama ekipe yo muri Afrika nta nimwe yatsinze yanganyije na Maroc 2-2 2018 25 z'ukwa gatandatu banganya nanone na Maroc tariki 6 z'ukwezi kwa 12 2022 murabyuka icyo gihe penalty zibe 3 kuri 2 none Espagne yanganyije na Cape Verde muri uyu mwaka 2026 uvuga ngo Espagne n'imbere y'ama ekipe yo muri Afrika ntabwo yagaze neza ikindi Axel cyankanze buriya Mikel Oyarzabal yakoze amahano
yamaze iminota 30 atarakora ku mupira byaherukaga mu gikombe cy'isi cyabereye mu bwami bw'abongereza 6-6 bagitwara. ariko hango no twakinjiremo tukareba impamvu mugaragu Oyarzabal Mikel Oyarzabal rutahizamu wa Espagne watakiraga Espagne muri iri joro kudakora iminota 30 tudakora ku mupira uri rutahizamu ni ikibazo cyo kutaba mwiza iri muri possession cyangwa ni ikibazo cy'imitoreze ya Espagne. nimugoroba icyagaragaye cyo umutoza ekipe ya Cape Verde Bubista asa naho yize Espagne kuruta uko De La Fuente yize ekipe ya Cape Verde kuko nubwo iyo bara possession ubona mu mupira w'amaguru nta ufite possession ariko ntubone igitego nta kintu biba bimaze mu gihe undi washora kugenda agakinira inyuma akaza possession stérile nuvuga ngo nta kintu bari ingumba ugiye kureba mu kinyarwanda ni ingumba iba ari ingumba stérilité uretse ko ubwo yo bigiye muri technique stérile ni yandi navuga ko muba mukina mupasa ariko mutari gushaka kuko hariyo bagize bashaka kwinjira muri box ariko ikipe ikaza kubahagarika so icyo mvuga rero kugira possession cyangwa se kurusha ikipe kwiyarira umupira kwagereza no gutera impira mwizamu ntuze gushyiramo igitego bikaranyira ari ubusa kubusa no muri style babyabaye impfabusa kwinjira baza muri box ku buryo uwitwa Pablo Oyarzabal nawe yabona ahakina ndetse n'imipira ikaza kumugeraho bose babaye isolated imipira no irangije isubira inyuma ikajya ikinirwa hagati navuga ko muri bya bindi twavugaga bya possession yabo igihe kinini bayimara iri serire nta kintu kimira amenasa ariza imbere cyo akana shakongeraho urumva igice cya kabiri kijya gutangira niho David yasobanuraga yaje noneho kubona ko ntafite Lamine Yamal na Nico kuko ubundi Espagne inatwara rero ku ngoma ya Luis de la Fuentes kuko ari nabamukiritse wenda ukomeza ari nabamukiritse bavuga bati ibyo kuvuga ngo Lamine Yamal yaravuye ngo yarakirutse imvune bati kuki atabanje Nico Williams ndetse na Lamine Yamal bagafata impande urumva we yanze gufata risk haje n'ikintu cyo kuvuga ngo ese equipe yanjye mfite ntiyantwara imbere ya Cape Verde nkatekereza aba bawinga banje kuri match ya kabiri cyo kubanza gufata ikipe nka underdog icyo kintu cyaje mu rwose kuko uko nahengeka kose ndayidomina iyo bari match capitale aza bwa kabiri mu gice cya kabiri nibwo esa none abwiraga Vina Ferran bagajya bakina basa nkaho bagavaga hagati Ferran agakina nk'ugiye kuba second striker niyo mwabonye n'imipira Gavi yakinnye kuva mu gice cya kabiri yayikinaga ari imipira yakirira muri zone za ba nimero 9 hahandi asanzwe akina niyo yahise libera Kukureya ndetse na mwene data Marcos Llorente bakajya bahindura imipira ko bari bamaze kuba babiri muri box Oyarzabal ndetse na Ferran noneho Gava kaza kubunganira hagati mu kibuga niyo rero yaje kuzana igisubizo tugarukaho mu kanya duhere rero i Burayi cyerekera ku makipe ari mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mexique ndetse na Canada reka dore kuri iyi nkuru ariko ya Hervé Renard uyu mutoza yaba agiye gutoza ikipe y'igihugu ya Tunisia agasimbura Ramushi Ramushi ejo wirukanwe rwose Hervé Renard ni ibitego 5 na Sweden nibyo Hervé Renard ni umutoza nawe navuga mu bamaze igihe muri Afrika kuko Hervé Renard buriya uyu Faransa w'imyaka 57 yageze bwa mbere muri Afrika aje gutoza ikipe y'igihugu aje gutoza Zambia byari muri 2008 abantu barabyibuka kugeza 2010 aza kuva muri Zambia toza igihugu cya Angola aza kuva muri Angola 2011 Zambia mugarura aza kugaruka muri 2014 yatoza Cote d'Ivoire aza kugaruka 2016 atoza Maroc imyaka 3 hanyuma rero rwose uyu muvandimwe Hervé Renard Tunisia yagombaga kumuhitamo kuko no mutoza ufite experience yatwaranye igikombe cya Afrika na Zambia muri 2012 batwarana Kosafa 2013 atwarana igikombe cya Afrika na Cote d'Ivoire muri 2015 nuvuga ngo ni umwe mu batoza bafite ibikombe bya Afrika byinshi afite ibikombe bibiri bya Afrika icyo yatwaranye na Zambia muri 2012 n'icyo yatwaranye na Cote d'Ivoire muri 2015 yabaye umutoza w'umwaka wa kafu inshuro zigera muri 3 2012 2015 2018 ni umwe rero mu batoza rwose bahabwaga amahirwe ariko of course nyuma yirukanwa nyine ry'umuvandimwe Sabri La Amushi ngo rero nuguhuza guhabwa ikaze rwose muri ikipe y'igihugu ya
Tunisia bayita les aigles de Carthage. Les Aigles du Carthage rero Sabrina mushi nyuma yo kugira performance mbi akanyagirwa ibitego bigera muri 5 n'ikipe y'igihugu ya Swede